Urunuz qalaqni gidiniz. Köşesleri sizlik biride, yakın köşeleriniz biride. Malımızda da bilgili bulgancha, Ravil Fayzulin, RSFSR'nin kazangan medeniyet hizmetkari, Tataristan Respublikasının xalq shoiri, Tataristanның Abdulla To'qay ham Musa Shelin ismidagi respublika biridagi Salon muzeyining tub maqsadi Ravil Fayzulin ham rayonning boshqa ijodiy shaxslari ijodi bilan yaqinroq tanishtiruv. Birinchilardan bo'lib so'z Baliq Bistasi munitsipal rayoni boshlig'i Radik Ramisula Islamovga topshiriladi. Rahmat etiniz. Hürmetli konuklar, qadrli dostlar, Baliq Bistasidan bir ko'p yozuvchilar chiqqan. Ularning eng hurmatlarining birisi Ravil Agay. O'zining muzeyi, muzey saloni. Ularga isen sağ bo'lib, Ravil Agay sizga isen sağ bo'lib, mana shu muzey salonida uchrashuvlar uyushtirib, uzun ömür yaşaysiz. Bu muzey salon olayına değil, Nuriye Minahmetova min bu maktabga kelgach bir ekskursiya salonida eshikni elak ko'rsatamadi bir deydi. Eshikni ochdi, men shok qoldim bu muzeyga. Bunday shu darajadagi muzey ko'rganim yo'q edi. Men Timbuli avulda ol. Timbuli maktabni saqlab qolib, bunlardan so'ng endi butun maktabni shulay tirishirga bizga, shu darajaga ko'tarishga, shu nilar bilan butun qonaqlarni ketib olamiz gel. Big zo'r rahmat Azgat Ahmedovga, big zo'r rahmat Nuriya Minahmetova, ular big tirishdilar, Ravil Agay o'zi big tirishdi. Bütünüzge esenlik sağlık, baxtli bo'linglar birga esen sağlık tirishib ishlarga. Rahmat. Big zo'r rahmat sizga. Ravil Fayzulovga bag'ishlangan Salon muzey bo'ldiruvi uchun Tatariston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi yetakchisi Azgat Safarov qo'shuvi bo'yicha Tatariston Respublikasi Prezidenti boshidagi madaniyatni o'stirishga yordam fondi finansladi ham kuratorlik etdi. Fond yetakchisi Nuriya Minahmetqizı Hashimova Salon muzeyi uyushtiruv uchun boshidan oxirina qadar boshqardi. Hurmatli Nuriya Minahmetovna, rahmat etiniz sizga. Xayrli kun, hurmatli qadrli qonaqlar, xayrli kun, hurmatli yurtdoshlarim. Еңелі бик зор рахмат әйтәсезләр, шушындай матур иттереп, хөрмәтләп, безнең чакыруны кабул иттереп, Маратович иңдереп сезгә бик зур рахмат әйтәсе килә, барыгызга да, һәрберегезгә бик зур рахмат килгәнегез өчен. Чыннан да безнең республикада инде безнең мәдәният фонды республикада мондый эшләрне бик күп башкарабыз, без бик күп еллар дәвамында 30 ел безнең фондга 30 ел бу ел. Шуңа күрә без шәхесләребезне барлау, аларның иҗатларын барлау, аларның иҗатларын буыннарга тапшыру белән нык шөгыльләнәбез, аларның һәрберсенең хәлләрен белеп, һәрберсенә ярдәм итәргә тырышабыз. Инде бүген биредә безнең хөрмәтле якташыбыз, хөрмәтле Равил Файзуллинның музей салонына җыелды. Күргәнегезчә, зәвыклы, матур гына килеп чыкты. Монда инде сез күрдегез, без Равил Файзуллинның иҗатына түгел, безнең Балык Бистәсеннән чыккан иҗат кешеләренең шәхесләребез турында мәгълүмат бар. Чыннан да республикада бердән-бер районда бу кадәр шулкадәр күп шәхесләрне иҗатка, сәнгатькә кагылыш шәхесләрне, язучыларны, артистларны белгән безнең Балык Бистәсе районы. Без моның белән әлбәттә бик нык горурланабыз. Мин үзем әле Балык Бистәсенең Казандагы якташлар җәмгыяте рәисе һәм без тыгыз элемтәдә торабыз, бер-бер белән эшлибез, аларның иҗатларын барлыйбыз, шундый эшләр алып барабыз. Инде музейны ясаганда әлбәттә безнең мәдәният фонды мәчетләр реставрация ясау, яңа мәчетләр төзү белән дә бик нык шөгыльләнәбез. Шушындай идея белән безгә Илдар Рашидович килде ул вакытта, Азат Ахмедовичка һәм шундый бер фикергә килдек. Инде Равил Агайның да бик зур теләге иде бу музейны булдыру. Шуннан соң Азат Ахмедович шундый фатиха бирде, финанс ярдәме белән шушылай әйдәгез эшләгез дип, менә шушы музейны эшләп чыктык. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә безнең архитекторыбыз, безнең командада Светлана Алаева һәм инде Фәрдә Гафиуллина, аның егетләре. Әлбәттә инде Равил Агай үзе, аның белән без һәр вакыт элемтәдә тордык. Әлбәттә шундый зур шәхесләр белән, халык шагыйре белән эшләү бер дә җиңел эш түгел. Ул бик таләпчән. Ул строительдә түгел, ул иҗат кешесе, ул шундый матурлык белән генә карый бөтен җиргә һәм бөтен китапларын да куясы килә. Инде музейның үз кагыйдәләре бар, архитекторның үз кагыйдәләре бар, строительның үз кагыйдәләре бар. Шуңа күрә инде без матур фикергә килеп, кай вакытта инде әзрәк
Eyravlavi deyip aşılanışıp da motorlar hep onlar da dostlaşıp gitemiz indi aşılanışı diyen motor ittirip dostlar şağına hem indi bu Süzleşip. Anın şiirlerin, anın icatın indi sıklanığa, zor sıklanığa layık Elbette tabii anın şehirlerini okurga kirek, icatını varollarga kirek, kararga kirek. Şu vakitte siz bu şahısını kübrek bilesiz. Hem indi büyük zor rahmet ettiğimiz bizden stроителimiz Rinat Mildanovич'ka, o Rinat Mildanovич'in Respublika'da büyük küp işler işley. Uzida muzeylarda tavul, muzeylarını yardım edip tura her vakitte bizden indi yanarışlarda küp işler işlediğini bilen. Bu menelerinden sizge büyük zor rahmet. Varlık Respublika'da işleyen için. Barımızga da büyük zor rahmet. Şuşlay motor etip kelgenigiz, Raul abine hürmet etip kelgenigiz. Bizden şuşunday motor gına zor olmagan avulda şuşunday muzey bugün işley. Şuşunday tırış bulgan halk yaşay bizden Baltaşta. Büyük zor rahmet sizge. Hem büyük zor rahmet ettiğimiz kelen Nezire. Bunda bizden o indi Raul abine bütün mena etmegenden Nezire bilen alar özürler Nezire yardım etti. Hem şulay birgeleşip yaktaşlar bilen motor ettirip işledik. Büyük zor rahmet tamamladık. Selamet olunuz. Matematiklerimiz Raul Faysulin'in içtimai işinde sözge alırga kirek. Bu türlü yıllarda Şehir Sovetleri deputatı, Tataristan Respublikası Yukarı Soveti deputatı bulup hizmet kuydu. Söz Tataristan Respublikası Devlet Soveti Reisi Orunbasarı Marat Gatifullah Ahmetov'a topşırılan. Rahim etiniz. Rahmat bek zo'r. Qadrli do'stlar, birinchidan bek motor o'rnak. Hem kelajakda davomida bo'lgan tilitaman o'rnak endi bu bizning mana bunday hurmatga, e'tiborga ham tarixga kirdik shunday istakli voqealar bilan ilgari kunga xalqimizga xizmat etgan shaxslar bek ko'p. Bu tajribani albatta respublika bilan bizga to'g'ri tarishga kerak. Rahmat deyman. Shu Olan o'tinishinde ham shu tilak bilan birga motor shu o'rnak ko'rsatgan için respublikamizda. Umuman bizning madaniyatga yordam etib bek motor ilgili ishlar boshqara ham kelajakda shunday tilakdoshliklar bizning komissiya bilan birga ishlarimiz yetmoqda. Raul abi masalasida kelganda men uning ijodi bilan tanishdim. Men uning boridik birgina shevran bilan agar shayda berida bir KAMAZ mashinasi bo'lar edi, ani yozgan kitoblarim deb aytib yillar tanishtiruv yapamiz. Onun bilan birgina o'rtoqligimiz bor. U mana bu yerdagi Baltash ovulida tug'ilgan, men Baltash rayonida tug'ilgan. O'tlashlikda bo'ladi. Ammo lekin mana biriga bu uchrashuvga keltirgan spravka, bek zo'r spravka hazırlaganlar edi. Shu ma'lumotlardan bir o'zimiz biz bitinda odatda ijod bilan tanish bo'lmagan kishilar, u ijod kishilarining biografiyasi to'g'risida bu bilan bir qiziq voqealar izlaymiz. Ammo lekin mana ayrim hurmatim bo'lganga keldim, ana biriga shoir bo'lib tug'ilgan deb aytamiz. Endi 3-sinfda o'qigan vaqtda birinchi she'rini yozgan ekan, demak, ona qorinida bu sifat, bu she'r yozilgan bo'lgan. Ammo lekin o'zlari o'qigan sinfda u starsta bo'lib sanalgan ekan. Tartib saqlay olmagan. 10-sinfni tamomlaganda maktabdan ketgan vaqtda klass yetakchisini yozgan xarakteristikasida klassdagi tartibni o'zog'imdan qo'ydi deb xarakteristikasida she'rida yozuvchilarning eng yosh a'zosi. Demak, u bu kishining talant egasi bo'lib turganda söyleydi. 33 yaşında eng yosh To'qay bo'lagi laureati respublika ijod shaharlari arasında. Şiiri felsefe deganlar, ana İslam Ahmadjanovning onun to'g'rida aytgan bir qisqagina jumlasi bor. Yozsa joningni asir etarlik etib yoza, yuzsa uzmaslik etib yoza degan. Andan bor endi kompliment olarak muhabbatga bilan yozgan deb aytganlar. Shu bo'lmasa, men bilan turgan birgina she'rni bilan deb aytdim bitadi. Bu she'rni boshqacha yozib bo'lmas edi. Men u yaratib ketib qara deb atar u she'rni. Onun ikinci kupleti bigrakda kuchli, halimni so'ramoqlasang, sen o'zing men bo'lib qara. Irinlar sho'g'lavini kishilar qarab qola. O'z-o'zina siylanib, isar oxirat ishorat.
Muhabbetten başı belirlenen vakti bulgandaydı. Bana 25 yıl Respublikanın en tüp edebi jurnalının redaktörü yetekçisi kazandıklarını. Hem münişi numarında kazandıklarının Rüstem Bir'de bizden o işlegen şeyde onun yazmışına koyulan jubiley numarada jurnalının. Şugulları Kayın soğuk yarga yaratabilgenler, kayın soğuk bilen bizden kurşuların, icad kişilerin biksilarga yaratakan, onun bilen tutamıyorlar diyenler silagan var. Ondan sonra çup şarj yarga yaratabilgenler, Google'dan asaren bir yarat bulkansın durumu var. İnternet bir okuyun düşürürken mesela onda minsine plüşkin diye beklemedi. Eğer de bu icad şöyle bulmazsa hiç şeksiz arşivarius bulgan bulaydı. Feyzi bu olmadan. Çünkü ona kadar indi 3 feyzi var. Şuna göre onlar arasında min işlep yürümün onlardan bazı şep bulsan bana buladı bu feyzuli bulup kalkan. Bir günde mene şu birideki vakıya turunda söyleşkende Şamil Muhammed Sadıkov'tan özümün deyten icatını da bilmem Özü biləyində ayrım bir hürmətin bulğanlığına isenləşib motoruna görüşüb yürüyüz. Mən aytam Ravilavi turunda bir neçə söz aytayım, yana şıraşuğa barası var bit. O bit bizning baş Tatarның Mustayı deydi. O bit bizning Rusның Mayakovskiy deydi. Mana bu Şamil Muhammedovning sözləri. En mühimi televizyon şahsısı. Endi men xatırlayım, hələ biz o vaqtda Respublikanın zor yetakçiləri sözünə kutlap yürütürgen yaş deputatlar, rayon yetakçileri, alayında mana 95 yıllarda da bizning şahırlış yukarı sovet deputatlarının Respublika Konstitutsiya, Respublikanın müstakilligi turundagi iskittishligi, siyasi daysizlik, devlet dokumentleri kabul edilen vakitlarda var indi bir kıyı ham tevakkal bulup bizning millet yazmışını saklagan kişiler. Hem so'nggisi mana bu birega kelgach men bitali tuğan televizyon saklab bo'yicha komissiya raisi Ravil Avining tuğan tilga qo'g'irishli bir she'rini berib jiberdilar yana. Ey qardoshim, bir hajatsiz qo'yshaq, tilni shunday buzib so'ylaysan, il qulog'in xo'rlab xalqimning ruhin ranjitaman demaysan. Miskinlanma, boqiy umr kelgan til boylig'in itma qadrsiz. Bir o'ylasang ilohiy bit yizgi kishi aytgan ovoz har bir so'z. Hech martaba tug'il tuğan tilda jing ishina qarab siylashuv. Jing ishina. Bunda shuna yo'q. Jing ishina qarab siylashuv, kuchli g'urur siylash kerak ekan. Hakim tillar tursun kunlashib. Irinmasin tuğan tilning asıl boyliqlarini osharga. Biz vayimsiz bo'lsak, shik yot so'zlar xazinani azir bosarga. Ana tilini vatib buzib silab, kishiligin gina tushabit. Qurama til yomon shir bo'lib, yana buunlarga ko'shabit. Ko'p tillarni biluv yaxshi shig'il, tuğan tiling o'yi qolmasa. Joning solib aytgan so'zin sening osha bolang anglasa. Ma'lum dunyo kutu zamon uchun foydaliroq tillar bor edi. Tek shunisi faqat tuğan tilda iymon inga kishi jonina. Kelajakning boshi bugungida. Nindi shodlik, qo'rqlik kuningda unuqlaring senga rahmat aytsa, motor etib tuğan tilingda. Mana senga uzun ham baxtli umr tilab bir zo'raygan atrof bilan ishlaymiz. Bu shiorlar songa ko'payganda bizning Jalil Hazrat berdi. O biz Baltaş rayonunun Birbosh degan ovuldan bitindi. Birbosh ovuluna kirgan yerda onun yozib qo'ygan zo'r etib har kishining ko'nglini o'tib kirlik sen onag'ing bilan tuğan nindi tilda siylashasing deb yozgan. Mana. Demak, bizning Jalil Hazratda sening she'ringni o'qigan. Fikrdoshlar rahmat. Sizlere olur hayırlısı rahmet şu muhim matur tügür yolları içinde olarak rahmetimizni bildiririz. Şimdi Jalil Hazret sizlere tilge aldılar. Şu an buraya şolunmaydan siz sizlere kıymetiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Marat Otoşmin diluga sizleri Ravil abi bilen nerse beyli deyip yana soru birdi. Namda Nurullah Efendi Arif var bitmendeyim.
Менә без Равил абый белән бер көнне туры килеп, шуның пишмагын бергә ашадык. Менә шундан тагы да таныштык. Мен яшь вакыттарның менә кыска шигырьләр дигән кичкенә китабы бар, әллә миндә бар ул. Менә шуны укып аңа гашыйк булган идем. Менә әлбәттә исән вакытта менә шушындый үзең өчен музей төзерлек иттереп яшәү инде үзләргә яшәү түгелдер. Бик зур рәхмәт сезгә Равил абый. Әмма менә бүгенде бер чыган бер әйбер бар мондай матур көннәрне бәлки әйтергә ярый микән инде, юк микән инде. Sen ana tüyüp tura olmaysan aytasan. Менә җәмәгать мәктәп бит инде ул име. Менә мәктәпләребез музейга әйләнмәсен. Анда менә шушындый шәхес, шул мәктәптә укыган шәхесләрнең бүлмәләре булсын. Менә бүген кайдан җирләргә барабыз, мәктәпләр музейга әйләнеп тора. Равил абый 300 бала укыдык дип, бүген монда 25 бала укый. Беренчедә бер, беренчедә бер, икенчедә бер, өченчедә бер. Болай барсак, бу авылдан киләчәктә Равил Фәйзуллин чыгар дип. Әз генә шушы безнең шәхесләребезне искә алу, әз генә безне киләчәкне фикерләүдән дә безнең ничектер шундый шәхесләребез бар дип, ниндидер бер канәгатьлек куруларны кисерәбез. Менә алмашка кемнәр үсә, кемнәр киләчәк, менә әз генә шул мәсьәләдә күбрәк фикерләсәк иде, уйласак иде. Юл, асфальт, юл, зур юлдан ерак түгел. Яшәргә бөтен мөмкинлекләр бар. Нишләп кеше калмый авылда, нишләп балалар тумый авылда. Менә мин үзем авылда яшьләр калсын, балалар тулсын дип һәр намазтайын дуа кылам инде. Менә әз генә шушы юнәлештә дә фикерләргә менә бу гел без үткәнгә генә карап түгел бит инде безнең киләчәктә булырга тиеш. Инде менә шушы киләчәккә дә ümitlənib, dərtlənib yaşarga etərgiş olsun menə bu balalarını bundan ütkərgəndə digi qoya bizning kelajakda menə bizdə pansionat var, men aytam maqsadınız barmı? Нәрсә турында хыялданасыз, киләчәктә нишләмәкче буласыз? Менә балаларга менә шушы музей бүлмәсе алларына зур максатлар куярга ярдәм итсен, милләтебезне күтәрергә ярдәм итсен. Равил абый сезгә бик зур рәхмәт барсы өчен дә. Әлбәттә китабыгызда карап бик сакланып тордым, яни сезгә бик сакланганны шалтыраттым да. Менә шуңа күрә бик зур рәхмәт оештыручыларга да һәм менә ортайгаш хезмәтеңне күрсәләр шулай ук күңелле. Нурия Миннәхмәтовна сезгә дә бик зур рәхмәт. Менә Равил абыйны бәяләп шундый аны хезмәткә күрә шундый мөмкинлек тудыр өчен сездән акча алу бик зур тудыр. Ярар. Булган бар яктан да килгән бик рәхмәт оештыручыларга да, кешеләргә дә. Равил абый Алла да хәерле гомер бирсен. 100-гә хәтле яшә дип әйтергә куркам инде. Расул Гамзатов 100-гә хәтле яшә дип теләгән кешегә син минем дошманыммы дигән. Мин бер табында берәүгә 100-гә хәтле яшәгән идем дигәнем, Сәйд хәзрәт син нишләп Аллаһ Тәгаләнең лимитын чиклисең әле диде. Шуңа күрә лимитны чикләмибез. Күпме биргән, шуны үз аягында, үз акылында кеше кулына калмыйча яшәргә язсын. Ассаламу алейкум. Сюстат медиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәйдгәрәй улы Сәлимгәрәевкә. Her bir işte kullanmayın o her vakit siz boşluğu nitip nasıl her vakit gelip nitip mana bu muzey yasağında da indi. Nişe tapıp kırıp nitip iskep kreasından mana bulay bara muzey işler bara sizler var boşluk mana her bir şey şöyle var Ravil abi. Mana oksakal diye getireyim bir sakal kisene de yapayım. Bu var oksakal rukunca hem teskile men muzey açılı bu büyük zor hürmet hem umumi hürmet Direkt yazıcılarga bu ülkede jitmiyor mana götürüştür örnek bulurga tiyиш hem yazıcı bulgan kişi gene örnek tutuyor mana yaşlarga ündep tura turgan yer bu. Görünüp mana şuy hürmet var ekan bizning yaşayışını yazgan kişilerni hem aytırga to'xtash yozadigan yazıcılar yaşlar kimkilar bunday hürmet ularga ko'rsatkichli bo'lur ham bu professiyaga kelishga ündep turadi. Şuna big zor rahmat indi. Sizga rahmat sizga buluşqanınız üçün, görüp alğanınız üçün, mana bu sizə kelgəniniz üçün mana
Sizin Qaramaqtayın Şamil bilen iş başladık. Yazıcılar bilen bu büyük zor şimdi. Bu işte birinçiden sizin raylarınızın patlaş gerek hem bulgan yazıcılar örnek bulup durur. Hem aytırga kerak endi rayon uchun, avul uchun zor vaqtlar bilan o'zi shu avulning ruhini ko'taradi maktab buni aytib bittiriz bitindi. Musiqa aylanmasini maktab degan maktab bitsa endi avul bitabitmaydi. Avulning tub negizi shu maktabning bo'limiga shunday shaxslar bu. Jalil Qadirovning so'zina javoban shu maktab yapılmasını şimdi bu sene bunda kiritdiler indi. Şolay deydi o'tirganlar. O'tirganda şolay deydi endi. Avulning tubi shulay turibdi. Amanda shaxslar bu avulda endi avulning ruhi, rayonning ruhini ko'taradigan. Berem bilan shu zo'r tantana bilan do'stlar sizni motor tushlashaversin. Temasida kuch solg'ay shu da belgilab o'tirgan kerak. Ravil Fayzulinning shi'rlari ko'pgina maktab darsliklarida kiritilgan. Ham endi uning shi'rlari o'quvchilardan turmushga qarata mahabbet, tug'an yoqning motorlig'in tuyuq hislarini uyg'ota. Albatta, tug'an tilni saqlov masalalarida bu shi'rlarda ko'tarilgan. Shuning uchun bek zo'r rahmat. So'z Tataristonning xalq shoiri, Tatariston yozuvchilar birligi idorasi a'zosi, qabul etuvchi kollegiyasi raisi Jumhur Mujibola Mansurovga topshiriladi. Rahmat. Qadrli millatdoshlar, shaxsan men Ravil Fayzulin shaxsin o'tgan asrning 60-yillaridan beri kuzataman. U adabiyotga kelganda da eshikni tebibgina kirgan qadam ahli. Ham u bizning poeziyamizni qirmizqa yosin toyoq bilan butagan kebek butunlay o'zgartirib bitirdi she'riyatimizning formasi, yo'nalishlari, ruhi o'zgardi. Ham u o'zining bu'nin jitakladi. Ravil Fayzulin jitakchiligidagi bu'in zotli bu'in bo'lib tarixga kirib qolacak Allohga shukr. Ham Ravil Fayzulin o'z ortidan bek ko'p yoshlarni eritdi. O'zining shu ur-yangi novatorlik poeziyasi bilan. Ham Ravil Fayzulinning men o'zimda bir murid etib sanayman o'zimni da. Ravil Fayzulinning har bir kitobi olda chiqqan kitoblarini o'xshamaydi. Ular har birisi o'zgachalikli, ham begraqdan so'nggi 10-20 yilda u unikal bosmalar tuzib chiqardi. Ravil Fayzulin umuman bizni mana endi 60 yildan ortiq xalqimizni suqlandira, g'azablantira, ham yaxshi ma'nosida shoq qattira. Ham u turmushda da shunday. Mana qo'yin suvi turunda aytdilar. Endi u qo'yin suvi jigan qo'yinlarini ko'p sog'ib o'tdi endi. Ham u yoshli shang'i sporti bilan shug'ullandi. Hatta tog'a da bardi, yig'ildi da, Botir yarasiz yurmaydi. Ham endi mana necha dista yillar u Ravil Fayzulin yuzularini uyushtiradi. Turli rayonlarda, turli kunlarda, turli yilg'aliqlarda. Ham bu yil Alloh bersa Tatar bo'g'azina borib, Tatarskiy prolivga borib yuzarga o'ylaydi niyati endi. Niyati borib chiqsin. Mana shunday shaxs, ham mana shu muzey ochilug'ina da Ravil Fayzulinning nindi shaxs ekanini ko'rsatib turadi. U shu muzey bilan bizni suqlantiradi, ham shoqqattiradi. Bu bir ko'p rayonlarga, bir ko'p maktablarga o'rnak bo'lurliq muzey. Durusini aytganda, Tatar xalqining o'tganini ko'z solsak, bizning ko'pmi yodgorlarimiz yo'qolgan, ko'pmi yodgorlarimiz yondirilgan, ko'pmi yodgorlarimiz urlangan. Bizga hozir toshlarni ziyora vaqt qana tugul, niqlab ziyora vaqt. Shunga ko'ra Ravil Fayzulin muzeyi bizning Tataristonimizning boshqa maktablarına da o'rnak bo'lsin. Chunki bu muzey yaş buğunğa 24 saat davamında ders berip tura. So'zsiz leksiyalar o'qimisha 24 saat
дәріс беріп тұра. Һәм Рауил Файзуллинның шәхесе турында сөйлей. Шәхес, мындай шәхесләр булганда безнең әдәбиятыбыз зур булып күренә. Мындай шәхесләр безнең халкыбызны зур итеп күрсәтә. Шуңа күрә Рауил абзый, син чыннан да шок катырдың, чөнки үзең катнаштың бу музейны төзегәндә. Бу уникаль очрак, һәм үрнәк. Киләчәктә дә сиңа шушы музейга безнең белән бергә бик озак еллар кайтып йөрергә язсын. Бу музейны тулыландырырга насип әйләсен. Һәм мин Татарстан Язучылар Берлеге исеменнән Татарстан президенты каршындагы мәдәният фондына, шулай ук Балык Бистәсе районы җитәкчелегенә, авыл җирлеге җитәкчеләренә, мәктәп укытучыларына ихлас күңелдән рәхмәт әйтәм. Бик зур игелекле гамәл кылгансыз. Һәм бу гамәлне безнең халкыбыз ихтирам белән, зур рәхмәт белән, суклану белән, горурлану белән кабул итсен. Рәхмәт. Сүз Ирак араларына якын итеп килгән Башкортстан Республикасының Язучылар берлеге рәисе Файгиз Гыйзат улы Баймөхәммәтовка тапшырыла. Хөрмәтле кардәшләр, бүгенге көндә бик тарихи шундай мәл. Раул агайды хөрмәт итеп, уга рәхмәт сүзләрен әйтергә, хөрмәтебезне белдерергә дип Башкорт язучылар исеменнән монда килеп җиттем. Раул агай татар әдәбиятында гына түгел, гомумән киңрәк планда үз урынын тапкан олы шәхес. Һәм бүгенге көндә уга музей асылы ул бик тә табигый, шулай булырга тиештер инде. Терекөйдә. Шулай гадәттә кеше турында матур хәлләр әйтәләр, ул әллә үлгәнме диләр. Раулига ишан һау, һәм буга бик шатбыз. Менә Башкортстанда аны нык хөрмәт иткән язучылар күп. Хәтта һезнең иҗатыгыз буенча кандидатлык диссертация язган язучылар бар бит инде бездә. Һәм беләмсез, безнең халык шагыйре Раул Бикбаев мен ике Раул узак еллар дус булгандар. Мин Башкортстан гәзитендә эшләгәндә 10 ел элек Раул Бикбаев алып килде мәкалә. Кулыман язган, әйтә инде моны Раул Файзуллинның юбилее. Һәм шуны Башкортстан гәзитендә бастырыр кирәк. Мин укып чыктым да материалды уйлайм. Уникаль күренеш бит инде. Башкортларның күренекле шагыйре, татарларның олы шагыйре турында зур мәкалә язган. Аны материалда әзерләп бирдем дә, мин әйтәм, кул язманы булай гына ташлап куярга ярамай. Киләсәктә ул бик кыйммәтле буласак, мин аны өйгә алып кайтайм, мин аны өйгә алып кайттым. Былтыр һәргә һөйләгән булды. Шуннан минем башланды хобби, кул язмалар коллекционировать итә башладым. Киләсәктә белмәйм, бәлки һезгә тапшырырмын, бәлки Башкортстанда бер музейда ул урын алыр. Әмма менә һезгә шу безнең хөрмәттең бер билдәһе инде. Ярай күп һөйләнделәр, Раулига мин кыскарак булай, безгә хөрмәт итәбез, исәнлек халык һезгә. Һәм Башкортстанда без былтыр вәгъдә итешкәйнек һезнең Агыдел елгасы буйлап агып нитергә Раул Файзуллин йөдүдәренең мәйен географияны киңәйтү җәһәтеннән Агыделдән дә бер тапкыр агырга дип нәй. Без аны тормышка быел ашырып куярга тиешбез. Иншалла. Bu büyük Türkiye dünyada ben dünya maçlarında da bizim ismim Yavlamalar. Hem bugünkü günde hazırlığı o bit yazışları yüzmez. Alhamdülillah bizim zor sani andayı bir zor harbi şular bile yetekçiliği gitti. Oyun işte öyle. Yani o en yaş bizim presidentlerinin reislerinin birisi. Sema ağır şimdi maçlar tilimiz icatım zor. Hem yetekçi olarak da sizin başka edebiyatın, Tatar edebiyatı bile uslaşıyorsunuz köpür kırıkıyı. Tam da birge işlerine nasip bulsun. Çünkü bu halklar arasında var idi söz. Edebiyat dostluğu halklar dostluğu diye. Bu hazır unutulup gitti andi şeyler, andi bozulmayı. Biz şimdi buna
мен бик шатмын. Biz yaş muğlayı. Şuşa biz bana hatlı başka yazışları bile dostada yaşadık, aralaşıp yaşadık. Bir dindi bizdeki dip şu an bile bu tradisiyalarını Россияның талантлы yaşlarının aldığı beni bek süyündürer. Sen sağ ol. Şimdi hoşlar dilerim. Rahmat. Ben albatta biz yaşlar devam etеді. Rüstem Галиуллин қайта білмеймін. Мен еш келем шуғаларға. Амна бүгінгі күнде достастыру дегенде Татарстанның Yazıçlar Союзы рәисе Хайр Зайдулла Өфіле. Сөз Татарстанның һәм Россияның халық артисты Равил абый Шарафиевка. Siz әйтергә әзерләнмәгән идем. Инде монда шул хәлдә шәп сөйләрләр. Нәп мин сөйләсе сүзләрне әйттеләр күрсен. Әле менә миннән журналистлар сорадылар, ничек карыйсыз, үзе исән чакта музей булдырылган. Нәйдән бик әйбәт карый. Чөнки шагыйрь ул хөкүмәт җитәкчесе түгел. Сәясәт кешесе түгел, аның эшләгән эше, иҗат иткән иҗаты бөтен кешегә билгеле, үзе барда музей ачыла икән, бик дөрес. Мин аңа куандым. Менә мин яңадан өстәп әйтәсем килә. Равилнең аның шигърияткә кергәндә теге өйрәнчек чоры булмады. Ул күрәсен өйрәнчек чорны үзе генә өйрәнгән дә, монда метеордай атылып килеп керде ул шигърияткә. Аның иҗатын bütün өлкән шагыйрьләр кабул иттеләр, бөтенесе сыкмадылар. Һәм миңа калса ул иң яшь язучылар берлегенә алынган шагыйрь дип минем хәтеремдә калган. Шулай бит. Ул вундеркинд. Шулай килеп керде, шулай атылып килеп керде. Һәм хәзер ул менә улпат шагыйрь. Һәм илаңа озын, бәрәкәтле гомер телим, иҗаты тамамда уң булсын, әле ул истәлекләр дә язар, бик күп иҗат итсен. Уңышлар сиңа Аллаһ. Сөз Авыл хуҗалыгы академиясе профессоры Фарис Гайнетдин улы Мусинга. Мин нәрсә дип әйтер идем? Хөрмәтле бу шараның кунаклары, кадерле Равил абый. Мин балык бистәсе кешесе. Мин шуның белән гомерем буе гырурланам. Менә Лусумина Балташ авыл әйләндереп алган. Бу урманнар безнең урманнар. Мин монда баш урманчы булып эшләдем. Әгәр дә Равил абый турында бүген шундый сүзләр сөйлиләр икән, бу урманнарның аның иҗатында йогынтысы әйтеп бетергесез күп. Но мин икенче әйбер әйтер идем. Без бит Күке урманнарыннан башланган Шушы елгасының суында кунып, су кыйнап үскән балалар, җегетләр. Сезнең ролегез, әһәмиятегез безнең гаиләдә бик зур иде. Минем әни, әгәр дә мин бүген монда кайтмаган булсам, минем әни ренҗи иде. Минем әни 4 мәктәптә укыткан, Балык Бистәсе районының Гади авыл укытучысы. Мин инде 2 мәктәптә менә чыршылар утырттым. Әни минем истәлегенә, менә бу чыршылар әни истәлегенә. Әни сугыштан соң Юлсойлы мәктәбендә укыта. 4 ай Равил абыйның укытучысы була. Аларның укытучылары киткән инде декрет ялга. Мин дә бер смена үз классымны укытам, икенче сменаларны укытам. Менә класска килеп керүгә Равилның башы зур, хәрәкәтчән, гәүдәсе менә бөтенсеннән аерылып тора торган. Фикер әйтә белгән. Менә шундый зиялы бала иде. Һәрбер мәктәпнең горурлыгы аның үзенең укып чыккан укучылары, байлыгы анда укыта торган укытучылар, ул турыда әйтергә кирәк. Безнең әни гомер буе горурландыра уйлый белән. Равил абый әлбәттә язучылар берлегенә киткәч, ул вакытта инде компьютер юк, радио гына әйтә. Радиодан сөйли икән Равил абый, Ильяның турында сөйләр икән. Кас бәпкә чыгарганда тавыш чыгармысың бит әле дә. Менә шундый тынлык барлыкка киләдер я. Бу бит минем укучым дип.
И күпмір дәрежеде біздің ойлады татар тіліне бик зор әһмиет берелер. Мен айтады, сен қоя, лесник қоям білесің татар тілін деп. Міне шы Раул абиларның үйінде тәрбиеленген мен жігіт татар тілі білуіме мен сізге мәңгі рахмет деп айтуға керек. Әне бик қатты ғұрырланды. Икенче бір бар. Мен енді бұл фикірні бір кітапқа айттым. Қазан шәһәрендә Горький паркы бар. Чехов сквері бар. Татар язучыларына сквер да yok, парк та yok. Мен бұл фикірді еткені мен Раул абай, біз мұнда өзінің студенттарымыздан қойдық. Мына бұл территорияға мектептің. Біз мұның эскиздарын жасадық. Біз мұнда кішкене генә Раул Файзуллин исемінде сквер ашырға тілейбіз. Аграр университетінің Орман һәм экология факультеті студентлары белән. Аның инде эскизлары бар. Студентлар һәр көнне сызалар, бызалар, машамай. Но беренче агачны Раул абый тартырга тиеш. Раул абый тартырга тиеш гади агач түгел. Үзенең именен. Бу именнәрне тоже без инде мен бу фикергә ярып, менә нитеп йөрим инде. Теге үлем бетеп дип әйтим инде. Бу именнәрне күздән узган ел шәхсән имен шикләүгә булмады. Шулай булса да иң затлы, иң шәп, иң яхшы именнәр генә шикләү бирде сезнең шикелле. Имен шулардан җыеп, иң рәсен, иң ялтыравыклысын үзенең факультетта утыртып куйдым. Алар инде ябык тамырлык үсентеләр дип аталалар. Бу агачларны табигатьнең кыш көненә булмый. Любой срогында утыртып була. Без мен Алла бирсә, нидер бер чарага битеп, я 1 сентябрьгә җәсәтне туган көнгәрәк, җәнидер авыл көнен итеп бәйрәм иттереп Алла бирсә, менә монда кайтып утыртырбыз. Бу сезнең агач булырга тиеш Алла бирсә. Әле мин даже главага да әйтер идем, безнең районнан чыккан күпме шәхес. Берсенең дә скверда югары бал бизәсендә. Берсендә паркы да югы, Казанда да гомум бик эс. Безнең ибез. Бу безнең инде менә бу агачлар, бу табигать белән без үзебез пропагандаларга тиеш, үзебезнең татарлыгыбызны белгертергә тиеш. Аны бит Аллаһ Тәгалә биргән урманны. Андый күренеш юк, җәлил хәзрәт. Урман шикелле бай һәм эчтәлекле. Раул абый чын күңелдән сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер. Бүгенге бәйрәмгә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мен бит кайттым үземнең әнием укыткан мәктәпкә. Бу инде тоже минем өчен зур шатлык. Яның өстенә аңа тагын дуа булып барыр дип уйлыйм. Барыгызга да рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт менә бу әйберне күтәргән өчен. Чын күңелдән безнең мәктәп балалары әйтәләр, Җәлил хәзрәт ислам диненең 1100 еллыгы булды бит узган. Нишлек дигәч мәйдан 1100 агач утырттыгыз диде. Менә 1100 агач утырттылар безнең мәктәп балалары. Без мөрәҗәгать берәдә чыктык. Теге агач бит инде безнеке менә сез. Мәңгелек агач. 1100 еллыкка 1100 агач утырттыгыз әйтә. Менә мәктәп үтәде безнең. Җәлил хәзрәт, мин үзем замминистр вакытта Болгарда төзелеш алып барабыз. Агачлар утыртабыз. Анда бөтенлеген клен американский. Безнең агач түгел. Мен шариф шахада озвучил менә. Болгарда бер кечкенә генә парк. Монда утырттылар. Ну исемле парк юк. Менә шул кирәк безгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде сүз тантараның әлеге күркәм тантараның төп героена Раул абый Файзуллин. Раул абый, рәхим итегез. Минем хәлне Аминсиздер күңел тула, чөнки яшьтәк, яшь шушы класста укырда беренче күргәзмә китап тора. Күреп инде баштагыдай китапка күргәзмәдә киреш сүз яздым минем үземнең биографиямны. Шиши класста оқыйм. Шега бітіріп биші класста, екінші класса мұнайым үшінші класста оқыйм. Қазір бір дүртлеп шықты. Қазір шекті мен түсетірге тиіш. Насым тағы Равзасаса кетейінде мен шауи болар атлет. Мен Қазан Дәулет университетінде оқырға кірешекпін. Шекі yok, шек бар. Классыларда өттірдім әлбетті. Университет классы уақыттарында әлбетті. Менә шул вакыттан инде күрәсе хыялы булганмындыр.
bir iki жол yazgan edim. Өзің yazgan kitabını tutup qaytsa ayda tuğan yazma. Hem mine Allah'a şükür yazmışka rahmet, Allah'a rahmet. Nişikte benim sağı ortasındağı hıyalım benim turmuş kaçtı. Ol bir zor нәрсе. Кішкенеден әгер де өзінің жолыны ашықтайсың екен, нешік ертеңгі. Шул хәтле өзің де рухи яктан бәхет итеп кистәсең, һәм җәмгыятькә дә күпмедер файдасы, нәтиҗәсе. Бүген менә шушы кем хыялланган, ул сабый бала хыяллана да алмаган бүген тантана һәм минем зур бәйрәм. Һәм иң мөһиме сезнең böyle siz manda yakın kişiler jığılgan, hem devlet yetekçileri, hem benim kollegalarım, medyanın bütün yetekçileri, hem tüm hizmetleşlerim, bu bir zor olmuş. Bu kişinin bu kısa ömürde verilgen zor bəxet. Şimdi müzeler kurulunda bir iki söz. Müze bu burası. Peki elbette mərhumlar көп кіші әкімдерге бұйға бетін қолдайтармын. Шоң көре музей сөзіне әзір оқып, біз салон музей деген сөз ойлап таптық. Һәм не үшін олай? Бұл моторына кішкенегіне болса да зал, бұл өлі болмасын еді, жанды болсын еді. Мұнда нешік деп айтайын, салонға жиылып, кішілер, фикірләшілер, өзіміздің халқымыз турында, өзіміздің әдәбиятымыз турында, өзіміздің рухи байлығымыз, тарихымыз турында сөйлешулер, шырашулар болсын еді мұндай. Һәм шулай болар да деп ышанамын. Анда әлі туристлар да әлі келгелилер. Бәлки аны шушында да кертіп чыгарга мөмкиндер кайсы бер вакытта. Кыскасы, бу музейга менә монда әйтеп тә киттеләр инде. Bizim halkta hazır üzümüz biləsiz buna tilde saklау ham bu işe buna Ahmet Bozuş'un başlığı bizliydi ham dünya haddi işler parayı mekteplerde bizden kızlarşa karşı tuval tilde üzümüz biləsiz şaktı kiskin halde hem şaktı olur halde. Ne şu şimdi avullarda muzeyler onlarda jığılıp bunda Nap Uluna'nın bizim tarih turunda, ülkeler turunda, babalarımız turunda, hem gelecek turunda uylanıp uruna basınıydı. Bu ruhi bir türlü mağrifet uşağı, kişilerine olsa da mağrifet uşağı basınıydı. Şimdi gelip Tataristan'da bizim müzeler var, baytak, isimli müzeler de var, klasik yazıcılarımızın müzeler de var. Elbette bizde var. Bir de Hasan Tufan'ın müziği var. Akçabay rayonunda. Bir de aşağıda Makamet Mehdi müziği var. Tağın büyük müziğler, küpten tüyler yavaş işmede Zirikli Ağlı'nda Mithat Vasiyus degen kişinin müziği ılcıgan aybırlarını bir Tatar halkının etno hak tarihi müzeyde belirtecekler, büyük faydalar kulüp parası var ya. Kıskası şu müzeler de bizden şu ağır vakitlarda bizni saklauının bir türlü noktası hem bulunmasın dedi. Hem ben şurada trim, şu umaylı. Buna bir de bu birleşiyor tügül benim. Mesela birine şu umay bile bizden bugünkü tantanada Respublik istekçileri. Tatbiyenin işte belki zor iş var. Çünkü ruhi bu işe bütün jurnallar bizim işe bu bir televizyon. Bu ideolojiyenin hem terbiyenin bir tüp güzelliklerine birisi. Münacit tekstler vakit o Şabil Muhammed Üşveyi bizim alda çıkış yasagan bizim ministrimiz ol Selim Garayev Aydar Seygereyev şeyi ben pek rahmetlimin. Eğer de biz dünyada biz yerinde peygamberler olmazsalar işitler biz yerinde hükümet tanığı olur. Hem şu zor icat kişilerinin, zor şahıslarının sana baya veriyor. Elbette
ол енді ойыныш түгел табзыр дәрежеге. Мұнда енді юбилейдағы шекелдерек болып шықты енді теге. Бек көрсек партиялар. Үш уақыт енді тыңдаптырды бұнда азырек. Біз нәрсе, іштерге тиіш, бұл дүнияға келгеш, іс қолдырға тиіші. Hem өзінің теге сіз ұққан шекердегі шекелі, біз негелі ғұрыр тілдер тұрсын күндешік деген шекелі, жеңішірек қылғылар сешіту, қошып қысып қынайы. Ашықтар ашығы, біздің тіліміз бай. Түркі халықтар арасында біздің алдыңғы милләтлерінің бірсігі. Шуңа көре, шушы бақытымның шақитлер болған сізге рахмет. Çünkü bu dünyada kişinin en kadirli нәрсесі саулығы бірінші. Екіншісі аны уақыты. Біреуінің тарту уақыты yok. Көп мына кіші келген, олардың да дүние қатыштары бар. Hem de шушы шараға зорлап, bu бірлешудің бір формасы деп есептемені. Bu шушы музей деп айтып, салон музейді үйіштіру, ол ойыныш түгіл. Шоқты шептіреклекшіге. Bu işte Бұнда айтып кеттілер енді, әгер де бір өзіңіне башқара тұрған нәрсе түгел, бір яқтан да көп кішілерді қызметі кірді мұнда уақыты, көңіл жылсын беріп іштеген кішілер мұнда желді. Әммәсі де мен қабаттап тұр, мұнда есімлеп, әммә бізге зұр рахмет. Зұр рахмет біз Яшарға үкіметіге алып, Яшарға үкіметіге біз Яшарға текші. Бір Hatırında bulmasa, hatırında etnoloji masasına bunu tamamlayayım. Takdir şunday. Bir azdan da ulu şatlık tabalarga, yuvanırga gerek bize. Alim butu yağar şakta sürüp bargan uşamga tın ürge gerek bize. Bir iş için kim bir yansa bizne halkqa un dürlerge, un yanırga gerek bizge. Turmuş degen halılara, savan toyda batır bulup kolalarga gerek bizge. Mirasınız, energiniz için sizge olur rahmetimizni bildiremiz. Kabinetdağın bir kat, rahmet alkışların, hürmetli Raviye Bıgaşıklar.